Amukanya ubona gusogonyeza kuri aya makuru nakubwiye kubijyanye rero n'indangamuntu zigiye kujya zishyirwa mu bisabwa ku bantu binjira mu bitaramo ndetse n'utubari. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko gusaba ibyangombwa kubinjira mu bitaramo n'utubari byaba igisubizo ku kibazo cy'abana bagurishwa inzoga n'imyitwarire idahwitse urubyiruko rujyamo. Ibi byagarutsweho mu kiganiro cyatambutse rero kuri televiziyo y'igihugu ku munsi w'ejo, cyagarutse ku burere bukwiriye umwana we n'imyitwarire iri kugaragara mu bihe bitandukanye bigendanye ahanini no kugurisha inzoga abana ndetse n'imyambarire idakwiye mu bitaramo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko kimwe mu bituma abana binjira mu tubari no mu bitaramo biterwa no kuba ntaho basaba kuba umuntu ufite imyaka y'ubukure kandi bikwiriye. Ati ubundi usanga hari aho bashyiraho imyaka runaka mu bagomba kugura ikintu, abana bo bakwiye kubishyiraho, waba udafite imyaka 18 ntugure itike. Ikindi kuyigurisha ntibihagije, ahubwo hakwiye no kugenzurwa niba uwaje mu gitaramo yujuje imyaka. CP John Bosco Kabera yagarutse ku myambarire ikunze kuranga bamwe mu bakobwa b'i Kigali bambara impenure. Ndi kubisoma ku kinyamakuru gihe.com ngo cyangwa se bakambara imyenda ibonerana cyane ku buryo ibice by'umubiri byabo biba biri hanze. Ati ndagira ngo mbabwire ko hari n'imyambarire idakwiye ntikwiye mu muco nyarwanda, iriya myambarire y'impenure, ndetse hari n'abo usanga bambaye imyenda wagira ngo ni ibirahure. Ati ntibikwiye. Yavuze ko polisi n'abashinzwe kwinjiza abantu mu bitaramo ngo n'ababouncer bakwiye kujya bita ku myambarire y'abitabiriye ibitaramo ndetse n'imyaka yabo ku buryo nta winjira aterekanye ibyangombwa uretse uherekejwe n'umubyeyi. Ati hari bikwiye gukorwa ndetse bigakorerwa icyarimwe nko guha abana inzoga wababajije icyangombwa, ndetse n'ababouncer bakajya basaba indangamuntu buri wese ugiye kwinjira mu bitaramo. Yanongeye kandi kwibutsa ko gusindira mu ruhame ari icyaha, bityo abantu bakwiye kubyirinda. Burya irindi zina ryitwa Gotabaya Rajapaksa yahoze ari perezida wa Sri Lanka yageze mu gihugu cya Thailand aho ashaka kumara igihe gito. Kikaba ari igihugu cya kabiri cyo ku mugabane wa Aziya nyuma yo kuvanwa ku butegetsi mu kwezi gushize ubwo imyigaragambyo yari ikaze cyane mu gihugu cye. Ni igihugu cya kabiri ahungiyemo rero. Rajapaksa rero yageze ku kibuga cya Don Muang mu mujyi wa Bangkok akoresha indege yihariye yari avuye muri Singapore hari ku munsi w'ejo. Rero uyu mugabo yahungiye muri Singapore ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi, akaba azamara igihe gito muri Thailand nk'uko ibiro ntaramakuru by'abongereza byabitangaje. Ibiro ntaramakuru by'abongereza byitwa Reuters yeguye ku buyobozi bwe nyuma y'igihe gito mu gihugu hadutse imyigaragambyo yamagana guverinoma ye ko yananiwe gukemura ibibazo by'ubukungu mu myaka igera kuri 70. Inzego z'ubutegetsi bwa Thailand zatangaje ko Rajapaksa nta gahunda afite yo gusaba ubuhungiro nk'umunyapolitike, ahubwo azahaguma by'igihe gito ubundi agashaka aho yakwerekeza kabisa. Uko nguko niko bimeze yari akomeye ku ngoma, ariko noneho ubu ngubu ari gushakisha ahantu yahungira bikanga. Ubu ni ukubitega amaso. Mu gihugu cya Iran rero agahinda gakaze cyane gakabije pe ku bagore bapimwe ubusugi mbere yo gushyingirwa. Hano baragira bati mu gihugu cya Iran hari umuco uhari kabisa bitamenyekana igihe watangiriye ko umukobwa ugiye gushyingirwa babanza bakamupima ubusugi. Hano hari amagambo amwe namwe rero ngo aserereza kabisa umwe mu badamu yabwiwe. Uno mudamu yitwa Mariamu wabwiwe n'umugabo we amagambo akomeye cyane agira ati warambeshye ndakurongora kubera ko utari isugi. Nta muntu wari kukurongora iyo aza kumenya ukuri kwawe. Ubwo mbere bamaze gukora imibonano mpuzabitsina nk'umugabo n'umugore, umugabo asanga rero ngo umugore nyine yarikoze imibonano kuva kera. Abatuka ko muri Iran ubusugi imbere yo gushyingirwa ngo ari ingenzi ku bakobwa benshi n'imiryango yabo. Hakaba hari aho abagabo basaba icyangombwa cy'uko umukobwa ari isugi mbere yo gushyingiranwa, ubwo ni icyangombwa cyo kwa muganga. Kurundi ruhande kandi ariko ngo ni imigirire ishami ry'umuryango w'umugeri ryita ku buzima OMS aryamaganira kure rivuga ko ibangamira uburenganzira bwa muntu. Umunyamakuru atubwira ko uyu muco ngo atari mushya muri Iran, kuko abakobwa iyo bamaze kwambikwa impeta bategereje gushyingirwa bajya kureba abaganga bakabapima niba batarigeze bakora imibonano mpuzabitsina nyuma yaho. Uyu Mariamu rero waganiriye na BBC avuga ko nyine ngo ibyo by'imibonano mpuzabitsina yagiye abikora kenshi.
ariko nyuma rero bamupima bagasanga ngo atari isugi, ariko agacece kagashyingirwa. Rero nta kundi byari kugenda, ariko ngo byamuguye nabi cyane. Siwe gusa ngo hari benshi cyane bahuje ikibazo. Urasimbukira ku cyamakuru rero igihe akadomo.com usome ibijyanye n'iyo nkuru. Akaga karabwira rero, dusubije ku cyamakuru cyitwa bwiza.com. Umugabo yinjiranye imbunda muri banke afata abakozi bugwate asaba amafaranga yizigamiye muri banke. N'imbunda avata amafaranga mfite hano muyampe vuba. Numugabo witwaje imbunda afashe bugwate abakozi muri banke y'i Beirut mu gihe umurwa mukuru wa Liban, umurwa wibasiwe n'ibibazo by'ubukungu. Anatera ubwoba ko aza kwitwikira muri banke nadahabwa amafaranga yivuba na bwangu. Kuwa kane rero uyu mugabo yinjiye mu ishami rya banki nkuru muri Beirut mu karere ka Amram. Hari ku munsi w'ejo yari yitwaje akajerekani karimo peteroli. Yafashe ubugwate abakozi 6 cyangwa se 7 niko hano babivuga, bakora muri banki nk'uko umwe mu bayobozi utifuje ko amazina yajyanze yabitangaje. Umuyobozi yavuze ko uyu mugabo kandi ngo yarashe amasasu 3 yo gukanga. Ibitangazamakuru byayo bikaba byatangaje ko uyu mugabo ngo yari afite muri banki ibihumbi 200 by'amadolari y'Amerika, avuga ati murabimpa. Abayobozi bagerageje gushyikirana n'uyu mugabo mu gihe abasirikare n'abapolisi bo mu nzego z'umutekano z'imbere mu gihugu ndetse n'inzego z'ubutasi bari bagosa ku gace. Urumuna w'uyu mugabo nawe wari uraho yabwiye intaramakuru y'Abanyamerika Associated Press ko umuvandimwe we yashaka gukuramo amafaranga ye kugira ngo yishyurire se amafaranga yo kwivuza ndetse n'ibindi bikenewe mu muryango. Ariko ngo kubera ibibazo by'ubukungu hari amafaranga umuntu atemerewe kubikuza muri banki. Akaba yaramanukanye imbunda avuga ati amafaranga mfite hano mgiye buriya muri buyampe birarangira muyampaye. Reka twongere tugaruke ku muri fite ihuriye n'igihugu cya Iran. Amerika irashinja Iran gucura umugambi wo kwivugana John Bolton hagamijwe guhorera General Qasem Soleimani. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinja umuntu ukekwaho kuba mu mutwe w'abasirikari barinda impinduramatwara ya Kisilamu muri Iran kuba yarateguye umugambi wo guhitana John Bolton wahoze ari umujyanama mu by'umutekano wa Amerika, aho bishoboka ko byaba biri mu rwego rwo kwihorera kubera icwa rya General Qasem Soleimani wishwe n'ubutegetsi bwa Perezida Trump mu mwaka wa 2020. Ejo bundi kuwa gatatu Minisiteri y'Ubutabera muri Amerika yatangaje ibirego bishinjwa Shahram Poursafi ukomoka muri Tehran mu murwa mukuru wa Iran, birimo kuba yarahaye umuntu ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika kugira ngo azakorere ubwo bwicanyi i Washington DC cyangwa se ahitwa Maryland. Bolton umunyapolitiki inzobere mu bubanyi n'amahanga akaba anashyigikira byimaze impinduka z'ubutegetsi muri Iran, yabaye umujyanama mu by'umutekano wa Perezida Donald Trump, ariko yavuye kuri ako kazi mbere yuko igitero cy'indege zitagira piloti za Amerika cyica General Soleimani i Baghdad mu murwa mukuru wa Iraq hari muri Mutarama mu mwaka wa 2020. Ubyibuka ko icyo gihe byakurikiye n'ibisasu karabutaka igihugu cya Iran cyamishuye ku bigo by'abasirikare ba Amerika byabaga muri Iraq bakabisenya bakabimara pe. Mu magambo ye Matthew Graves umushinjacyaha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington yagize ati ingabo z'abasirikare barinda impinduramatwara ya Kisilamu muri Iran zibinyujije kushinjwa zagerageje gukora umugambi mubi kwicoza umuyobozi muri Amerika ku butaka bwa Amerika kugira ngo zihorere ku bikorwa bya Amerika ngo byahitanye General Soleiman Qasem. Iran ntacyo yabitangajeho, gusa yavuze ko uriya muyobozi mu ngabo za Iran wishwe azahorerwa uko byagenda kose. Tunyarukire Igoma muri Kongo Kinshasa, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Inkongi y'umuriro idasanzwe yibasiye karitsiye hakongoka inzu nyinshi cyane kabisa zirakongoka pe. Inkongi y'umuriro idasanzwe yibasiye agace kamwe ko mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yangiza byinshi birimo inzu zahiye ari nyinshi.
iyi nkongi yabaye ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo rero yafashe zimwe mu nzu ziherereye mu rusisiro rwa Cyeshero hafi y'isoko rya Kanyambungo inyuma y'inzu mberabyombi ya kwa Kingamba. umwe mu bari aho ngaho habereye iyo nkongi nyine yabwiye ikinyamakuru Rwanda Tribune ko iyo nkongi yafashe inzu nyinshi zo muri iyo quartier zigashya zigakongoka. ubwo inkuru yandikwaga rero uyu watanze amakuru yavuze ko inkongi yari gikomeje gukomera kabisa ndetse ko nta kizimyamoto zari zigeze zihagera ku buryo byateye ubwoba abaturage ko hagomba kwangirika byinshi cyane. ubundi bayo abaga inkongi yari batabarwaga na kizimyamoto za Monisco ariko yabizi ko Monisco bayizengereje kabisa bayamagana banayibwira ko igihe babonye imodoka zayo mu muhanda bazajya bifata nk'ahiga by'igitero ku baturage sinzira niba yarageze ikabatabara. Uwitwa Martin Fayulu yiyemeje ko ibishoboka byose agafunguza Kabundi uherutse gufungwa na Tshisekedi. umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi witwa Martin Fayulu avuga ko kuba Jean-Marc Kabundi afunzwe ari ikimenyetso simusiga ko Perezida Tshisekedi ari umunyagitugu utinya guhangana n'abakomeye. Ibi Martin Fayulu bitangaje mu butumwa yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter asaba ko leta ya Kinshasa yarikura byose Kabundi aherutse gufungwa azizwa gusuzugura inteko ishinga amategeko no gutuka umukuru w'igihugu. Umuyobozi w'ishyaka rimwe rero rikomeye cyane hariya muri Kongo rizwi nka ACD avuga ko Kongo Kinshasa ari igihugu buri wese yemererwa n'itegeko nshinga ry'icyo gihugu ubwisanzure mugaragaza ibitekerezo bye. ari naho ahera avuga ko ibyakozwe na Kabundi nta cyawe abibonamo agira ati uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo tubuhabwa n'itegeko nshinga ryacu. turasaba ko Jean-Marc Kabundi n'abandi banyapolitiki bafungiye ibitekerezo byabo bahita barekurwa vuba na bwangu. uretse Kabundi wataye muri yombi ku itariki ya 9 Kanama leta ya Kongo inafunze umuyobozi w'ishyaka PPRD Jimmy Kitenge kugeza ubu rero hakaba hatazwi icyatumye bamufunga. bakaba rero barabafungiye muri gereza nkuru ya Makala mu gihe bategereje kuburanishwa mu mizi ku byaha bakekwaho nk'uko tubibona mu bitangazamakuru. tukivuga ku makuru afite ahuriye na Jean-Marc Kabundi watawe muri yombi hariya muri Kongo Kinshasa. witwa François Beya nawe ufungiye muri gereza bajyanyemo Jean-Marc Kabundi yanze ko banahura ndetse yanze no kumuramutsa kandi ngo barabanye mu buyobozi bakaba bafungiye hamwe muri gereza nkuru ya Makala. abanyamakuru yatugwikiye ko ni rwose hagati ya Jean-Marc Kabundi ndetse na François Beya abose bafungiye muri gereza imwe. aba bombi bahoze bakorana bya hafi n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi nyuma yo gushinjwa ibyaha bitandukanye birimo gushakirika ubutegetsi ndetse no kubutuka babusebya. François Beya agiye kumara amezi arenga 5 afunzwe azira gushakirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. ibi bikaba byarabaye mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka mu gihe Jean-Marc Kabundi we yafunzwe ejo bundi ku itariki ya 9 z'uku kwezi azira gutuka no gusebya Perezida Tshisekedi. mu gihe Jean-Marc Kabundi yagezwaga muri gereza rero we ngo yanze gusuhuza mugenzi we bahoze bari mu kazi kamwe kandi ari abanyacyubahiro mu butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. umwe mu nshuti z'abagabo bombi witwa Destiny yatangaje ko nubwo inshuti ze zifungiye muri gereza imwe nyamara zigifitanye amakimbirane kuko bigaragara ko batizerana kuko badashobora no gusangira badashobora kuganira nta n'ushobora gusuhuza undi. ayo ni amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru. Nyamasheke haravugwa inkuru y'umwana w'imyaka 9 warohamye mu mugezi agahita yitaba Imana. inkuru soba ku kinyamakuru Kibondo News cyandika inkuru zijyanye n'abana. abava ku mwana w'umukobwa w'imyaka 9 wigaga mu mwaka wa 2 amashuri abanza yarohamye mu mugezi wa Cyongoroka uri mu mudugudu wa Gasharu akagari ka Ntendezi. hanyuma rero akarohama nyine akitaba Imana nk'uko hano babivuga. ubwo uyu mwana ngo yarimo yogana n'abandi bana yageze mu gice cy'amazi menshi kuyikuramo biramunanira hanyuma rero birangira arohamye arapfa. yarajyanye n'abandi bana barimo mukuru we bagiye gutashya inkwi bageze kuri uwo mugezi bajya koga. umugezi uri mu kandi kagari nko muri kilometero
ibirometero biruvuye aho iwabo batuye. Iwabo ni mudugudu wa Rwamahwa akagari ka Kanazi muri Ruharambuga nkuko tubona kuri iki kinyamakuru rero Kibondo News niho batubwira ibijyanye n'iyi nkuru. Hanyuma kandi mu yandi makuru rero ndabona ko hari abantu barenga 500 abantu bakabaka 500 bamaze guhanwa bazira kugenda bafashe ku makamyo mu gihe bo batwaye amagare. Inkuru tubona ku kinyamakuru bwiza.com aho batubwira ko rero polisi y'u Rwanda yihanangirije abatwara amagare bafata ku makamyo cyane cyane iyo bageze mu mihanda izamuka ndetse ugasanga rimwe na rimwe hari abahasize ubuzima kuko imodoka zibagonga. Iyi nkuru rero nuko ibivuga andi turagarukaho nyuma y'ubutumwa. Ikuze ni ibintu basiguye iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Buri buntu bwacyo guhamagara ku mafaranga 200 gusa ubundi iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu pack za internet ziguye iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose kandi akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1 n'igice ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10,000 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Press Review. Iyo ni Airtel rero tuyigane kabisa tuyikoreshe tuzagira inyungu nyinshi cyane inyungu nyinshi kabisa. Hanyuma kandi manze nkurangire ahari akazi rero abantu bashobora gufasha kubona akazi waba wowe ukeneye akazi kuko abantu bakeneye akazi ni benshi cyane mbona abantu benshi bavuga ati ushomere umeze nabi nyamara burya nta muntu udashoboye buri muntu arashoboye kandi ku rwego rwe. Hanyuma abakoresha nabo babuze abakozi cyangwa se bakeneye abakozi byo kuvuga ngo barababuze ngo barabakeneye kandi binyangamugayo bashoboye. Hari company yitwa Inzira y'Akazi. Iyi Inzira y'Akazi company rero ikorera hari ya Kimironko hagati ya Ituze Garden ndetse na Foursquare Church ku muhanda werekeza kwa Mushimira uvuye muri gare ya Kimironko. Aha rero niho hari abantu bahuza abakozi n'abakoresha. Ushobora kuba wenda wiyumvamo ko wakora mu rugo, ushobora kuba wiyumvamo ko waba mu kwiziniye ahantu runaka waranabyize wenda cyangwa se arabihuguriwe, ushobora kuba wakwita ku mwana mu rugo ahantu, ushobora kuba ukeneye umuzamu, ukeneye abatunganya ubusitani, ushobora kuba ukeneye abantu bakora amasuku mu bigo bitandukanye rero, abakora mu by'ubucuruzi, mu mahoteli, mu abaseriveri, abantu bakora kuri za station za essence, abantu bakora mu tubari, mu mahoteli, bamucoma nabo ntabwo basigaye, abarwaza burya nabo tuba tubakeneye nyaboneka. Ariko kandi dukenera abantu bita ku bana bacu babafasha gusubira mu masomo. Abo bose kimwe n'abandi yewe benshi mu mirimo itandukanye baba baranabihuguriwe. Inzira y'Akazi company iraguhuza nabo. Hamagara 0783464540 na 0789969638 ubundi bakwitabe muvugane ibintu bigiye mu buryo. Ngomba kubaha ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Naho mu gihugu cya Uganda ngo hari abantu bafashwe, ngo hari abagande bafashwe bavuye gutora perezida muri Kenya. Mu Buhinde hari umugabo waguye mu isafuriya y'igikoma ngo yitaye Imana nk'uko tubibona ku kinyamakuru cyitwa Rubanda.rawa. Hanyuma kandi RIB yataye muri yombi umukozi w'ikigo gishinzwe imiturire ndetse n'uwa kaminuza y'u Rwanda bashinjwa kwakira ruswa. Hari amayobera ku mwana w'imyaka 14 w'Urubavu ufunzwe ashinjwa kwica inka y'abaturanyi ayikubisibuye. Inkuru tubona ku kinyamakuru ukwezi.com. Hanyuma kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima ku munsi w'ejo hapimwa abantu 2901 ku bijyanye na COVID basangamo abantu 5 bafite COVID-19. Nta wagiye mu bitaro nta n'uwo cyahitanye ku munsi w'ejo. Hanyuma bose turebye bakomoka i Rubavu ni 3, i Kigali ni 2. Nguko rero ko bihagaze. Batista ari hano tumuha umwanya gatubwira amakuru ku buryo burambuye nyuma ya ni topic.